Okay, ayesibone kabanzi ngecube root. Khumbula ukuthi ene khathi senza isquare root sibe ne diagram la khona sichaza kahle ukuthi uma inumber siyisquareisha ubani and isquare root senumber sobani. Kanjalo ke nala ngoba sikhuluma necube root kuzomela sibe nayo nathi idiagram yani ye cube root. Okay. Ayesiqaleni la sibuke ubani sibuke u3. Okay. Siyazi ukuthi u3 na uma uwenze njani u3 u raise to the power of bani u3 or u3 cube usinika bani usinika u27, right? So mase raise u3 to the power of 3 so sola bani u27. So kusho ukuthini ke lokho ke kusho ukuthi kahle u3 cube usinika bani usinika u27. Khumbula ke ukuthi inumber mase cube asi raise to the power of u3 or 3 multiplied by 3 or 3 multiplied by 3 ubani u27. Ake sibukene ukuthi i-cube root ka27 uba. Okay. Khumbula ke ukuthi i-cube root ye number ile number le esi-raise to the power of bani to the power of u3 or inumber e-multiply ngake ka-3 times. So la i-cube root ka27 inumber ephindaphindeka u3 is 27 kube ubani kube u3. So kahle a cube root of 27 uzobani uzoba u3. So i-cube root of 27 ubani u3. Okay, ake siboneni ke uma sifaka under iradical ukuthi lento le si representa kanjani. Okay, la sizoba nobani sizoba ne cube root of bani of 27. Okay, khumbula ke shilo ke la ukuthi la ngapha la yini iradical le, right? Le sign sibiza ngani ni radical. Le number u27 sibiza ngani ni radicand, right? Okay. Sishilo sathi u3 uyini u3 uyi-index ngoba sikhuluma ngani nge-cube root kusho ukuthi kukhona inumber enjani eyiphindaphindeka ngake ka-3 sathola bani u27. So yikho ke lana ke sizothola ukuthi i-cube root kahle ka27 sisho sathi cube root ka27 ubani u3 ngoba kahle u3 wona esuphinda kathathu sithole bani u27. So i-cube root of 27 ubani u3, right? Ayesiboneni ukuthi masibhala ngani nge-exponential form ukuthi lento sibhala kanjani. Siyazi ukuthi u3 multiplied by 3 multiplied by 3 so usinika bani usinika u27, right? Okay, uma sibhala nge-exponential form we la khumbula exponential form esibe ne base nani ne power, right? So la u3 wona so multiply ayo usho ukuthini usho ukuthi u3 uyini uyi-base, right? So u3 wethu uyi-base and then ngoba so multiply ka u3 na usho ukuthi power yethu izobani izoba u3. So 3 raised to 3 usinika bani usinika u27. So yikho ke sisho ke ukuthi la u3 raised u3 wona ini i-cube root ka bani ka27 ngoba kahle uyiyona inumber esindani esi-raised to the power of u3 or else i-cube root iyini i-base, right? Yani ye number, right? So la i-base ethu kube ubani kube u3. So kahle bakubuza i-cube root ka27 so kubuza ukuthi uba i-base le raised u3, right? So kubalekile ukuthi le diagram ibe khona kuphi exercise lakho ngemuva. Ngaso isikhathi masikhuluma ngani ngetopic yethu or sibona ama question e-cube root le diagram le ibe khona kuphi ngemuva exercise lakho uzoba lula understand ukuthi inumber uma si-cube usithi 3 cube sola bani u27 so raise the number to the power of bani to the power of u3. So kubalekile le diagram ukuthi wenze njani uyazi ibe khona exercise lakho. Okay, good people, this last so buka ini i-perfect cube table. Khumbula ke ukuthi besinayo ini i-perfect square table, right? Khumbula i-perfect square table bikwazi usiza ukuthi nisikwazi ukubona i-square root sani se-number, right? Kanjalo ke ne-perfect cube table nayo kumele uyibhale kuphi ngemuva exercise lakho izokusiza ke mase senza ini ibalo ethinta ini ama cube roots. La kukusiza ngani ke la let's say unikwe kuthiwa uba i-cube root of 27. Khumbula i-cube root yini inumber ephindaphindeka ngake kathathu ngoba sikhuluma nge-cube so i-raise to the power of 3. So ngokwazi ini perfect cube table yakho ngokubona ukuthi no 27 i-cube root yakho inumber raise to the power of bani u3 uyakwazi uyabona ukuthi la u3 uyona ini i-cube root of 27. Kanjalo futhi ayesithatheni ubani
let's say unikwe u8 so by cube root of 8 ngokuba nale perfect cube table yakho uyazi ukuthi u8 uzobuthi yiple number le multiply yona ka3 yakunika bani u8 or inumber eraise okuyipower obani u3 sathola bani sathola 8 so la siyabona inumber ephinda phinde kathathu or eraise to the power of ubani u3 yasinika u8 ubani u2 so ngokuba naleli tafula kubalekile ukuthi le tafula leli ube nalo futhi libe khona le perfect square table yakho uzokwazi ukwenza ini ibalo edila ngama cube roots nani nama square roots okay manje sobona ke ukuthi ibalo sitheklisha kanjani ibalo edila ngani cube roots sobona kodwa le tafula lelilo ke izobe selisiza ke ekwenzeni izibalo lezo. Okay, good people, sibonile perfect cube table. Sibone manje ke ibalo ezani zama cube roots. Okay. La sinobani sino number 1 till number 4. So qala ngo number 1 ke sinobani sine cube root of 64. So ngishilo ke kwena ke ukuthi ene ngokwazi perfect cube table yakho kubalula ukuthi wenze njani uwazi ukuthola ini cube root. Okay, ake siqaleni lana ke number 1. Number 1 uthiwa uba cube root of 64. Khumbula cube root of 64 inamba kahle ephinda phinde kangaki inamba ephinda phinde kangaki ka 3 times or multiply ka 3 yasinika bani u64. Ngokubuye perfect cube table yakho siyazi ukuthi ene 4 multiply by 4 multiply by 4 usinika bani u64. So kusho ukuthini lokho kusho ukuthi ene siraise u4 to the power of bani to the power of 3 sasola bani u64. So cube root ke ka 64 kahle kahle ubani ile number eraise to the power of ubani u3 okubani u4. Okay, I guess number 2. Number 2 ukuthi uba cube root of ubani u125, right? Khumbula ke ne perfect cube table yakho kumele sihambe yo checka khona ukuthi yiple number le raise to the power of u3 na sithole bani u125. Khumbula ke number multiply ka u3 sithole 125 ubani u5 times 5 times 5 okubani u125 lo. Nge exponential form ubani u5 raised to bani raised to 3 usinika bani u125. So cube root ka 125 ubani ile number le raise nge power of u3 ubani u5. Okay, I guess number 3. Number 3 sinobani sino 216, right? Uba cube root ka 216 yiple number multiply yona ka u3 yasinika u216, right? Khumbula inumber multiply ka u3 sinika ubani u16 sa 6 times 6 u36 times 6 uzosinika bani u216. So kahle inumber raise to the power of bani to the power of 3 sinika u216 ubani u6, right? So 6 raised to 3 or 6 to the power of 3 or 6 cube usinika bani u216. So a cube root of 216 ubani u6. So la siyabona ku number 4 uthiwa uba cube root of bani of u27. Okay, cube root of 27 so we perfect cube table yakho uma uhambe yo check ukuthi yipi le number le uma raise to the power of 3 or si multiply yona ka u3 isinike u27. Khumbula ukuthi ene u3 times 3 times 3 uzosinika bani u27. So kusho ukuthi in an exponential form u3 raised to 3 or 3 to the power of 3 or 3 cube usinika bani u27. So kusho ukuthi cube root ka 27 ile number le raise to the power of u3 isinike bani u27 okubani u3. Khumbula ke ukuthi ngishilo kwena ke ukuthi njengabe square root ukuthi kahle square root senumber soke kuyi base kahle soke kuyi base, right? Nalana ke ku cube root cube root kahle yini i base, right? So njengala ngoba ku cube root of 64 cube root of 64 inumber ephinda ngake ka u3 isinike bani u64. So kahle i base ubani u4 then i power ubani ube u3. So uma ufuna uyi-understand ngenye indlela futhi ungathatha ngokuthi i cube root number yini kahle i base ukuthi ile yipi le ntozana le number le raise to the power of 3 yasinika bani u64 uyini le number raise to the power of 3 uyi base. So kubalekile ukwazi lokho ke ne cube table yakho ayikho bekhona ngoba kubalula uma une perfect cube table ukwenza ibalo ngoba uyawazi ukubona ukuthi uba i square root number uba i cube root number. So kubalekile lokho ukuthi uwenze njani ukwazi.